Anggus lah, hanya perlu lagi harap. Sewa mobil Sarapi ya, biasa nama trangkring bae. Telepon poe anu kalender lo banu di bulan yuk. Kos agen telur bae. Mana kebogoh yang lelimpangan bae di kos orok karak bisa lempang bae. Ampun. Duit loba mah di lumpangkeun bae lah kos orok karak bisa lempang teh. Lah, nyolah liur lah. Sepi wangin potong-potong acan. Mobil ngelumbuk bedil lah. Jadi kunaon motor sia didorong. Tandang pegat deh, selain babe paling tuh. Ente po gua yang genda kuring gimana? Panggil salam be lamun kepanggih. Siap engke disalamkeun. Mana tukang bengkel juga kene di apa sama nih. Lah, ngedan serangan boleh. Main bisa jeung mulai ale-ale. Dah, jadi ngajak ngomong mah nganterkeun aing ulin ke sini. Lah, lu lah janjina doang lah. Wah, ini. Si motor dekil. Lah, poin jangan lah. Eta udah kah, samberlah ku aing. Wih, kuadrat, jajan bae, boleh lah. Boro-boro mantep motor rusak kieu. Karena tadi lepakan sodako hirup mah. Siang ngomong menekan terkena aing si Nur. Bantu nang yeuh. Bantu naon? Bantuna coplok. Paspor bae si Ted motorna cepet hade. Iho nya. Pokona ya. Paspor belah. Kanan di tiga ke bawah. Di jauh Ted hade. Berangkat lah, ayo. Beres sana lah, yo. Santa. Ayo gede. Aing pengen bawa. Di ribet dia. Ih, raunan anjing bodoh. Dorong tarik. Naik pegel. Naik antri itu ngongkok bodoh. Anjing kan aing raga udah. Assalamualaikum Neng, Raya. Waalaikumsalam enak. Diuk. Mana ih? Tadi di geus. Kieu Neng, bos empang hayang karepa bae karunya ngalamun bae. Di repana ge masih sekolah, A. Baru sama Neng, A. Kangen bae, kerepa. Oh Neng, teu daekeun dahar, teu daekeun nginum, ngising ge nongkrong. Olah, A ngising ge nongkrong KBG. Hoa jalankeun be heula Neng ge bogo tapi kumaha posisi Neng keur sekolah mah. Neng terima putusana. Oh, Bagio. Kemana? Nilai empang. Ayo. Salamat nih. Salaman. Sia heulan. Oke. Cukup. Gawe daremo bae si Baron, kabar bae. Coba dibelah. Tah telepon si Baron lah. Di mana kakak? Duh, salah nomor yang jawab dong. Waduh, tapi salah nomor deh. Main sih Tan. Pas di ditu aing ulin. Kemana bae bos? Kita ke mana? Ayo uling yuk. Ayo. Tapi dia. Datang di tangguhan ini. Ini sedang ditadi. Kebal jasa tangguhan ini. Kamu aja lemah meren. Tidak bagus. Bos kerenahan bos. Penangguhan si Baron pugu ya sih si Baron tak? Ente pugu. Hangas nol bos lah. Kamu kepanggil diberi nyawa bos. Oke siap lah. Ayo. Kontrakan kok mainan marahnya ini nagihan duit. Sial ya. Bodoh amat lah, ini aing mancing. Ih, ada dulu deh, setor aing mancing. Udah, sekarang ngajak-ajak udah. Serumpuk amat ya perasaan. Mun panggil sadap jeung Sinopa mah paling ngomongkeun cinta. Mulain kan ngomongkeun aku si ibu komplek. Ari kumpul ngomongkeun cowok be pusing pala Barbie. Tajil, belau-belau aing jadi lah. Neng, serangan baik itu, mending ngelaga orang mah
Lucu ya. Jojong be keur mancing mah tuh kayak ke bawa-bawa pancingan deh awak segede umpan lauk ge. Ya lihat tuh cewek di arana aing umpan lauk. Makan tuh rayuan. Repa tungguan. Nopa. Orang ke imah tadi cak mama sorangan karena is cenah di sawah nalanu mancing. Non si Repa banget tadi tekuk gitu kadang beung sorang bae. Aing keur parusing, tumben teu jeung si Tedi. Si Tedi na keur ngerpis motor. Enggeus sih orang ngulin bae ke imah. Ilah Allah. Aduh, mancing teu menang-menang lah, sial dong. Ilallah, la ilah, 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 ilallah, la ilah, ilallah. Majikan kemana ya? Waduh, lo gitu ya. Tukang kerompong belum tadinya ya. Dicolong pun ke tukang kerompong belum tadi. Waduh, setan tukang kerompongan tuh. Ih, jadi itu kutang ada bawa budak tuh. Udah kletik tuh mau kutang tuh, aduh, kayak enyangan lah. La ilallah, la. Wih, itu kutang majikan lain kan dia, tak dia, udah bawa eta. Om si Mang, kami tuh menang lauk ke saat. Eta, ya. La ilah, ilallah, la ilah, ilallah, ilallah, la ilah, ilallah. Bagus. Astagfirullahaladzim, untuk budak letik ini semua kutang. Yo. Berangkat belah. Ayo, mau nggak saya? Kalau tamatinya. Tapi di kulub makan ka dong namanya. Itu war yang gedeng lah. Neng, kenal Neng, lamun be putus cinta gitu. Bang Surya ada kemana? Ya Neng, motong pohon pisang, sarolot cauna. Emang kunaon pohon pisang hendak dipotong? Pebuahannya cuma sekali, itulah cintaku yang tak mungkin dibagi-bagi. Bisa bae Surya. Ya pokoknya kaing nah. Iya pokoknya. Tukang bubur rek aji, kabur. Sial dong si Dasita yang main belanten bae jeung kental. Dicumleek we. Ya nongkrong KBG. Kan. Jalankeun be heula Neng ge bogo tapi kumaha posisi Neng na keur sekolah mah. Kan. Oh Neng, dari mana putih kana? Kan. Oh Neng, dari Kan. Oh Neng, dari mana putih kana? Kan. Oh Neng, dari mana putih kana? Kan. Oh Neng, putih kana di. Oh Neng, dari mana putih kana? Kan. Tahu baju. Enggak ada remo bae si Baron. Kabar bae. Coba dibelah. Mana Ron posisi? Action. Lah, nelpon si Baron lah ya. Ron, di mana posisi? Action.